Whalawhalahi atu hane e tau wala tala tutupu ke lata mai awhiawhine. Ka mata tutunge te tangata ne kua whakaongai e Wi-Fi he rocket systems i alofi kai whai whailoanga pōki ne kua mō mai koe amna ke whakatuwhono ke whai mentau se kai ke kua nā kai tau whi tau whakahonwanga ia. Hane whakamaupopoa e tau hingoa halu tōru ka ua tua e mimda kauhani we e tau whakamanatuanga ki whalani ke lata e mui tāsi au tau he whalakuta ki whakamua he laulangi. Whakatokatoka e hemda kau lewekia e ke he tau pisinisi whala tau whakakuanga mo e tau puhala ke lewekia ke tau inisini he tau posi. Whakahokua he tau whainolo ke he tau kirikiki ke whakause mga halu kirikiki he tau tāne he tau nei kai vihu vihu he tau whakau mo e kuliwa kia i whoki ke kumisi. Kai whahe tapu e kua mole ne kamata whangahua e tutungianga he tau whakahoranga internet e Wi-Fi rocket systems. Koe whakatokanga nei ne whakailoa e ki he matauru he mahina ha masi. Moi whakahokupo ki e taha whanuanga moi tau tangata pakolo tolu ne kua whaihuhu moi manako ke mua taha whakalaulahianga ke he tau kakanu ne kua tau sei pehene. Koe laulahi tau tangata ne kua manako e kilisia ke malikisi ki lunga e mawhisi he internet to mai ki alutolu ki tutungi. Koe lakanga whaunei ne kua kamata i molutolu ne kua nanofo e ke haloto taoni i alofi. Kua kamata lea ke whakangahu e tō amana kianga kai kua whaipehi anga malolo ne kua mua mai fōke whakatuwhono ke whahitapua mole. Kua whakakisi ai me taha tohi mai whakatuwhono kia ia e takitaki he rocket systems. Kua e whakatokaanga ki tutungi tau whakahoroanga mai internete kua nākai mitua ke he taha whakatokaanga i loto he mata whakatuwhono kua e Communications Act 1989. Kua pehe whakatuwhono kua lata mua ke tuku atu e tohi ole ke whakahataha ke mua e le sini ke mai ke taustau hikianga nei kai nākai la whai whakatokaanga. Pehe mai takitaki he rocket systems ko e mani lui ko e pisinisi nei hala tōru ko mole e hongfuru tau he whakatū mai whakangahua. Kua whita ni whoke talahau i e he ilo he whakatuwhono me ta whahinga hui whakatuwhono kua whakaonga whoke alo tōru e ta whakahoanga ia. Koe tau ngā hoka mali whoke ni kua ngahua whakalataha mai whakatuwhono ke lata mai whakahoroanga internete mai tau whonoanga lalahi ni kua whakamtapatu ai ki niwe. Talahau poke ia kua manako ngai ni alo tōru ke ngahua mai lamatai atu ai ke whakatuwhono poke whahe mua mai whakawhanwhikau. Koe tau ua whi hongfu maua ni i loa mai kamata e whakatuwhono halo tōru ta whakahoanga internete puhala atu ai he whahinga hua maua mai whakawhanwhikau koe whahinga hua he whakatuwhono. Ka koe whalu tau hikianga ke tau nei ne kua kisia e kua hiki mai whakangahua tua e whahinga hua nei koe taha pisinisi he whakatuwhono. Talahau ai e Mr. Louis koe ngahua he pisinisi halo tōru ke whaki atu e tau whakahoroanga internete ni kua tau loko uka mai tau tungata. Ka e ke utakehe ai e rocket to hawhangi ai poke hawhangi atu ai ke puli katoa ai e whahe maua mai whakawhanwhikau ke tuku atu e tau tutungi ni kua manako ni alutu ki ai. Whakakise ai whoke rocket systems kua manako alutoru ke ole ai ke whakatuwhono ke toka halutoru pisinisi wai pisinisi he whakatuwhono koe telecom ke ngā hua poke tau pisinisi ke otatai mai whetoko ai whoki kai hawhangi ai ke pipili ai he tau tangata ko hinga halutoru ni manako ki ai. Kua tuku atu ai he whakatuwhono ke whakauase e te whakawanga he rocket systems ne kua tause to hoku ai ke aho hongfu mawhai a pelila ka eki ni kua nā kai tause pihia to whai ono anuanga ke whai laka anga whoki ka tause ai he whakatuwhono. Nā kai mai ke maua e taha whakatutalanga ke talahawanga me he whakatuwhono ke lata mui tau wala tala tupu he pōrepo nei kai mana ki ke whai whakakiseanga le tōru ke tau ākuku i mua. Amana ke anyway ke whakawhanua atu e taha matakau ke whakamanatuanga taha se au tau tali mai he whilakuta ke whakamua he laulangi whakahoku e ki whalani he mahina sepetema. I loto hai ei whoke te hukui mai he whala tau mutu whoki ne kua kauwhataha mai whakawhanua atu te kautau ke he whilakuta kia. Koe whakatokaanga ke lata mai matakau anyway koe toko hongfu mali me tangata ka tutongi he whakatuwhono. Tala hawa he takita ke he matakau he tau kautau lili mai ko Charlie Tauwaka kua ngahua kaupulata halo tōru me tau hukui mai he whakatuwhono ke whipili, mo he whakatakataka e me tau ka hukui ai e motu. Nge tala iai koe toko hongfu mawha e tangata ka whipili ai, ingasi e tau maanga taki tahe motu me tahe hukui. Si lawhi atu ki ai tahe ta maonga ka whina atu ai me mtakau, ko ia ne kautua ai ke he tau whakamatalanga whetoko. Amna ki ai ke tukwhenonga e mtakau nei ke haho onia sepetema, to hoku atu ke haho uopu matolia sepetema, se koe mga honei koe toko whanga ia ni e maanga ni nā kai mo e tau hingoa,
ke amuna ki tō whailoa lau lahi ke tau whahita kukui mua. Koe tau kisi-kisianga ke mga hone ko malikisi haki lunga e tau nu mela posi ke he motu. Kai lahi e tau le kua ne whamoa i ke he tau insini. Koe taha ka kānuha nei ni koe whakahoku ai. E taha whakakuanga ke lata mo i tau tangata ni ko whai posi. Ke iloa i tau puhala ke le veki whakamtaki ke he tau insini posi. Tahi polotu ne ko tamai he matakau Chamber of Commerce ke tau se whakakuanga nei ni whakahoku ai ke whale tā whapausea. Ko Danny Thorne lahi hana tunga hua. Mo i tau mga honi ko whakakisa tua i tau manu ka lata, ke mai long he tau tangata takawhanga ki moana, kai ke ko whaile kua ki he tau insini, ki sia pua ke mahuenga he tau whakakuanga nei, hakua takolonga lutulu e tau tangata ni hokua tua i, ke whakalaulahi e lutulu e tau lotu matala. Whakatutala mo e taha i lutulu ia, ki ke iloa koe hingoa e tau manamitaki ni ko mōmai he tau whakakuanga nei. Kua ose te whakakuanga, ke tau lau pepa, ke tau matatuhi, whakakuanga he mga hanei, koe hands-on whakapele lani, au maka ke sia ke vese ini sini, ai koe vese, ha koe vese ke sia, koe vese, ha koe taha wala i heli vikianga he tu insini, routine frontline maintenance. Ha koe, taha mena tau tūru ha he mutu, ha koe whakaonga ni, tu malona, tu tausi. Ai la te tausi pia. Whakaonga, ka hoka ki tūra whawhasi. Ha haida mena ke hao ka la te tausi. Tunga e ka kou o bewe. Ke we siusi dai e insini e, uta ke te walei. Ke ke, taha wharu mena wala fōki ki lunga. Si koe, ni koe taha whakakuanga ne, ko mua atu mita ke tau whakakuanga usi. Ki se tau tūra mga hane, ko longa tau pōsi ka he motu, ke he tau whakaonga. Wharu insini, koe whakaonga ni he tangata ke lata me hana mga whaoa ke whana ke takawhanga. Wharu, whakaonga ke lata me tau tangata whanonga wewa. Uta koe ke fusika. So, ka nakai maupopo e whakatokanga e nisini hao. Wai di hoko hako ke whana ke takawhanga ke lata me mga whaoa. Ai di hoko ke whangahua business hao hako ke kano. Wai di mahu mita ke nisini. Ko longa e tau puhala po mai whala tau manikiki ne kua kisia kua lata ke iloa he tau tangata ni kua whakaonga i tau posi ke lang matai atu ke halu tūla tau ngahua. Ai ka whakaonga nei ke purotu o sa koe he tau minausi. Kua whakaonga nei ke mai kia koe ke lewe ke insini hao. Ke lewe ki ka pēni ka moia e marana ta mina lahi tu ai te mai ka koe ke tausi. O te whana me ve kumi e tangata purotu, ma ke niki ni purotu ke tau whangahua pēnei. Ka eke ke tū mau e haua a lewe ki anga ke nisini, e kai tau hau mai he whaianga matua, ka eke ke tū mau, tausi tū mau he koe. E peka lima sau tū rā he whakaosi, he whakaanga koe nisini, ka tausi koe manei, tausi manei, hom. Tō lewa i nisini hao ta malana. Koe pulotu ko Danny Thorne, no nofu mai e ke motu to hoku atu ke aha ue whahita kahau, mo e to whai mga hui ke lang matai atu poki ke lau tōru ni ko whai posi, ke mai ke whoki ki sia ko he tau wala whewhe ni ko lata ke ata, paketa mai ke lata mo e tau enisini posi. Whakakatoa toa e tau whewa ki rikiki ke he a whaiumu e ko mole atu mo e lahi e vihu he tau whewa. Koe whainolo ke lata i mo e tūtaha mo e ua ne whetoko e tamtakau haliko mo awasele ke male kirikiki ha kupu. Takolonga le tōle ta tangata kiskise ne kua hohokua tua i kikisia ko hai ka koutu ke tau whewa he tau nei. Pa tā mua e matakau ha masele me kisia halu tōrua malolo mo wai ua se au walu whamahewe ala he katoa. O ki whakaku tu li diu mai mo e tā e matakau haliko i loa mai fuaki kua nā kai whakausi mita ki e tau whewa ia ha kua mamutu fua e tā haliko me nā kai whai whosianga. Koe mga honei fuaki nā kai mahino. Koe matakau whee ne kua mua. Kai amuna ki ke riwa ki ai ke he whiwhirianga he kumiskili ki ke motu. Tā fuake whewa ne whakahoku ai ke malei liko ke moa e tū tōru. Whewakai tau makaka ha tuapa mo alofi. Tā mua matakau ha alofi moa e alo tōru ua seu whaang fulu e ala katoa toa. Koe matakau ha tuapa kua lahi e malolo alo tōru ke tau nei. Me kua lali whakalahi ke tuturi ai ala ia. Kai nā kai hokosia. Mo e tuku atu e koutu ke matakau ha alofi. Ko lo tōru ka tū tōru ai he tau whewa kirikiki he tau nei.
Hako ose tau whiua he tau tāne ko whakatoli atu mga nei ke lata mai kamataang he tau whiua he tau whiwhine. Pena he tau whala tālu tutupu ke lata mai whiwhine ke no nofu ai minini pō, tu liri o ke whiwea ke hawhia au tu loto. Winini pō.